ukuthi khekazi ongirhelebha atsho bonyana kuba yini manje naye kwangayiyamrara batsho ngigangile. Well, it's okay, isiza kuraga iso uMahlangu sekangenile ukhona ngaphakathi bakwethu. Ngiyanilotshisa ibizo lami nguMandla ngokwamnguni Sibongo nguntshebe.com ngokwaziwa. This is Zanonko podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Ebusukweni banamhlanje siba kwethu sikhambisana no baba umkhulu Mahlasela ngesihloko esithi ukuqakatheka kokuqupha umufi. Kusihloko esiza no Mahlangu namtjana umkhulu Mahlasela azogijima phezu kwaso okuyinto esisoyifunda bakwethu. Nengeniyazi nani nizokuphiwa ithuba lokungena nitsho bonyana kwenzekani kodwana uthena keza nesihloko ngambuza bonyana kuyini ukuqupha umufi nomtjana uqakatheka kokuqupha umufi. Ukuqupha umufi kuyini khona kukodwa wayihlathulula kodwana ngaloko ngisalela bakwethu ngokungazwisisi ekutheni khuyini kuhle but ke uMahlangu ukhona ngaphakathi namtjana umkhulu Mahlasela ukhona ngaphakathi uzosihlathululela asazise ekutheni khuyini ukuqupha umufi. Umkhulu Mahlasela ukhona phezulu. Ibizo lami nguMandla ngokwamnguni Sibongo. Ungafeli ngaphakathi mntwana ekhaya, nawe nenge ukwazi bonyana khuyini ukuqupha umufi and begodu mhlambe kunomufi omaziko khe bamqupha, nawe uzosisherela that knowledge onayo ngombanyana ekugcineni kwelanga siyabelana ngolwazi bakwethu, siyabelana ngolwazi. Mkhulu Mahlasela ngikulotshise ngikwamukele ehlelweni iZanonko podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Mkhulu Mahlasela baba umnguni ninjani? Sihlwile Ninjani ba? sikezwa ngekhaya. Awa siyavuka mane, ngithanda ukulotshisa kanye nabalandeli, ngilotshise kanye nani. Khuluma kolonga uJwaniswa kwaMahlangu waziwa ngelikaMkhulu Mahlasela ngapha ngendaweni yangeVaterfala. Isihloko sethu sanamhlanje sikhuluma ngokubaluleka kokuqupha umufi. Esihlokweni sethu ungakarageli phambili akhe silotshise samukele no baba uBusehla okhona phezulu la. Sikulotshise mnaka akwande. Ngithokoze mnguni nesithekeli sakho, ngithi isandla emoyeni. Mntwana enkosi, Mkhulu Mahlasela ungaragela phambili mntwana ekhaya. Sikhuluma ngesihloko ukuqupha umufi. Kuyini ukuqupha umufi? Ngibawa bonyana unabe uyindlale nje ukhambe Mkhulu Mahlasela ngoba kungahleze mhlambe ngihageke kubuzeni ekuthile ngingakafunyani precise ekutheni kuyini ukuqupha umufi. Yeke abantu abakhona phasi nengenine nemibuzo namtjana questions nizoyitlola phasi lapho. Nenge mhlambe uba nombuzo landelela phezu kwependulo umkhulu Mahlasela azoba kunikele yona, uzobese uyakhwela phezulu ube naleyo follow up question noma umbuzo landelela ekutheni ekugcineni kwelanga namtjana la kuphela khona ilife le kufumaniseka ukuthi uclarifyiwe namtjana uhlathululelwe. Mkhulu Mahlasela ithuba ngelakho. Ngiyathokoza ukunginikeza ithuba. Mkhulu, ukubaluleka kokuqupha umufi, nasikhuluma ngokuqupha umufi sikhuluma ngalokho nawuthola ukuthi umuntu uyapangalala. Ekulaleni kwakhe mkhulu uthola ukuthi umuntu lo kufika isikhathi sokuthi kumele ayokufihlwa mkhulu. Ngoba kwesinye isikhathi kunokwenzeka uthola ukuthi umuntu ulala ngokwakaNkulunkulu. Kunokwenzeka esikhathini uthola ukuthi umuntu lo ulele nje, uthola ukuthi uphambanisiselwe ngabazikhulu mara abanganalwazi elifika kuphi, ilwazi lokulelesa. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ekumphambaniseni la bamphambanisela nje umuntu lo uthola ukuthi bekumuntu khe ngithi ngibakubeka umzekelo ukuthi mhlawumbe khe ngithi umuntu ubereka kuhle. Into le iyathoma ikhamba kabanye abantu ithamba yenzani idala umona ngaphakathi.
ekudaleni kwayo umona kanenge esikhathini esiningi usuka elihlweni nawusuka elihlweni uyakhamba uyaphi ehlizweni uyaphi esenzweni. Kunabantu abaphila emhlabeni losiphila kulo abaphilela ukufelelisa abanye abantu ngokuganga ngokwemithi. Ukuthi kuze namhlanje ngifuna ukusungula isihloko lesi ukucakatheka kokucupha umufi. Ngikhulumela endabeni yokuthi ngifuna ukuthatha abantu bekhethu ngibathathe ngibalethe emkhanyweni ngoba ngibona abanye basesemnyameni. Okubaluleke khulu lapha ekucupheni umufi. Umufi simcuphela ini? Simcuphela kokuthi lo khana uthola ukuthi mhlambe ugangiwe bakhone ukuthi omunye bayakhona kokuthi nakaceda ukulala babuye emva kokuthi angcwatshiwe babuye bazomthebula kokuthi bakhambe bamberegise kokuthi abuye azokuthutha abanye abantu ngapha ngendlina. Angazi ngiyazwakala namkhulu. Sikulalele Mahlangu. And lokho ukuqupha umufi lokho kuhamba kuyahluka kungendlela eziningi. Kukhona ukumqupha kokuthi uyamlalisa kokuthi noma bangathi bayeza bazomganga bangakhoni ukuthi bamlelese. Kuphinde futhi kube nokuthi mhlambe ke ngithi nangumuntu ngenze umzekelo kokuthi nangumuntu uyabulawa akaziwa ukuthi ubulewe bobani. Umuntu lona nakabulewe njaya kokuthi akaziwa ukuthi ubulewe bobani ke ngithi umzekelo ukuthi mhlambe udunyuziwe akwaziwa ukuthi udunyuzwe ngubani. Nakanjalo thola ukuthi bekhamba bafuna ukwazi ukuthi umuntu abantu ababulela umuntu lo bobani. Lokho kuyafunisiswa akutholakali. Lapha ekumqupheni apha umquphela kokuthi laba abantu abenze into le mdele benzeni bavele babonakale kwazeke ukuthi bobani abenze into le. Sikulalele Mahlangu. Kwazeke ukuthi bobani abenze into le ngoba abanye uthola ukuthi umuntu siyabathola abantu uthola ukuthi umuntu udunyuziwe asazi ukuthi udunyuzwe bobani. Kuye into yakhona ilandeleliseke igcine ngakaveli kokuthi bobani abenzi bento le. And into enginesiqiniseko sayo kokuthi umuntu ngeke asuka kude le angakwazi asuke la suka khona eze la afike azokwenza into ebuhlungu angakwazi. Kusuke kukhona thola ukuthi esinye isikhathi umuntu ulinyazwa umuntu oseduza into le ayithathe ayenze isiphiri ayibambe kuphi ehlizweni yakhe kokuthi into le ngifanayo. Mara ke nakutholakala kokuthi utholakala umuntu owazi indaba zakhe ukuthi uyafika uyamcupha umuntu lo uyavela umuntu owenze into le. Ekugcineni kwelanga ugcina avela abonakala abone ngiyo wonke umuntu ngoba abantu bekhethu bayaphela madoda bayabulawa akwaziwa ukuthi babulawa bobani. Ungakarageli phambili Mahlangu ngizokuvulela uragele phambili ngenkulumo yakho. Akhe sihlathulule la kuyini ukuqupho mhlambe ngelinye igama maybe ngihlangahlanganiswa ithemle ukuqupha ekutheni ukuqupho kuyini mhlambe nanoma mhlambe ungakutsho ngesikhuwa into efana lezo just to ukuba semkhanyweni namtjana sibe sikhasini elilodwa. Ukucupha lokho mkhulu kunguberega umuntu lokha nakaleleko. Okay. Iye. Ungaragela phambili ke Mahlangu. Ukucupha lokho kunguberega umuntu lokha nakaleleko. Enye into mkhulu ebaluleke khulu ngokuqupha kunento le yamalanga la yokuthi abantu bamalanga la kuba nezinto bakhamba baziberegisa bakhamba banenithwalo ngokuhlukahlukana kwazo. Enithwale napha mkhulu ezinye zenithwalo nabakhamba bazivusa abanye abantu bakhamba bazivusa ngamathuna wabanye abantu. Uthola ukuthi njengalokho akhe ngithi umuntu uyakhamba uyokuthwala njengomuntu wemndenini uyakhamba uyokuthwala ndawana. Ayekhambe nakayakuthwale napha nakabuyako omkhulu umuntu le abuya nento le abuye uyithatha leya into le ikhamba kuba nesika sokuthi into le bathi khamba uyithathe uyoyibeka ethuneni lomuntu omunye wakhona la ngendlina. Uthola ukuthi abantu aba nabakhamba lapha bayokuphahla imphahla abo ayisazwakali amandla lawa wonke lawa womuntu lo omdala lo kufanele ukuthi baphahle kuye lo uwathethe lo wathebule ngani wathethe wawenza isithwalo lesi sakhe zonke izinto thola ukuthi sezichinga kuye abanye bayaphahla abanye benzani mara akulungi mkhulu. Kungakho ngithi ukubaluleka ukucupha umufi kubaluleke ngani kokuthi nakathoma ayokwenza into enjengaleyo thola ukuthi umufi loya ulalisekile lapha akasakhona ukuthi agangeleke aberegiseke. Okay, ngiyathokoza Mndungwa. Nangikhumbula kuhle Mndungwa lokha mhlambe umuntu ngasekho ephasini na ukhulumisa indaba zokuqupha into efana nalezo lokho kufuze kwenziwe balaphi bendawo kuko, am I right?
Uright mkhulu injalo. Siyafika ngasikhathi emzini la kulelwe khona, sifike mhlambe nabobusehla sibatshele bomuzi ukuthi ningathingi indawo mhlambe sikhathi sokubana umuntu lo adlule ephasini into efana nalezo. Sibatshele ukuthi bangayi indawo, sibabeke ebungozini obungangani-ke ngamanye amagama nkulumo oyilethako Mahlangu. Ngikhuluma Hlasela? Network lekhamba yasicunda. Kwanga usazirhatsha uconsulta mnaka angikunikele nalithuba mzekhethu ukuqupha umufi ukukhuluma ngalokho namhlanje ebusuku umkhuluma Hlasela. Yathokoza mnguna khe ngibuze ngithi mina mkhuluma Hlasela, ukuqupha okhu nokubeka ilijwa kuhluka ngani? Ngoba hhayi ngizwe batsho umuntu kubeka ilijwa maye uza nenye-ke ngiyathoma uyizwa le yokucupha le, kuhluka ngani ukubeka ilijwa nokucupha okhu? Ngikhuluma Hlasela? Mahlangu Uzwakala phefumula and uzwakala ngathi kunento emrarayo. ya iqumeli ngelinye yo. Mahlangu ngicabangi unomraro we-network naye ngoba uyezwakala nakaqumako. Mahlangu And ngenzeka ukuthi angibona bonyana i-network ngombanyana uqumukhu sikuzwa konke kuphelele khona. Akhe ngilinge ukumdosela mhlambe ngizwe bonyana umraro ungakuphi. mara nangu yaphefumula. Ya no, hey, mara Mahlangu lo rehe la khona. Uyangizwa kodwa nangikhulumako nje lapho. Ngibawa ukuthi uyikhiphe once uphume lapho kulo kanje ku-live. Mahlangu ngibawa uphume ku-live mnaka mkhiphi. Baba Mnguni, la sitshwa i-network mani igezi lengapha ibalekile. Kodwa emtatweni ngiyakuzwa Mahlangu. Ya bengibawa ukuthi uphume ku-live. Awa ukhamba uyakhatha ngikuzwa nje nawufonako. Okay. Right. Mahlangu ngazi ukuthi ugcine mhlambe sithini ubusehla khe waba nombuzo awulethako kwaba kula wageka khona desukom ngicabanga ngibonyana mhlambe usazirhatsha ukuconsulta. Hawu angakazirhathi i-network igeza yikho ngakitha ibamba kabuhlungu i-TikTok le. Kodwa nabe uzwile umbuzo kaBusehla? Bengakawuzwa ngoba bekukhamba ngathi kuyahaga mkhona. Bengibawa angibuyelelele wona. Busehla.
Ngiyathokoza Mahlangu. Akhe ngibuze ngiyibeke so ngithi mina igama elidumileko ehaye silizwe kukhanja khanja kuthiwa bathi umuzi uvaliwe ngoba babeka ilitshwa. Alo namhlanje ngizwe elinye lokuqupheli. Liba litsha kimi umbuzo engiba nawo kukobana ukuqupha okhu nokubeka ilitshwa umehluko uba kuphi? Ukuqupha baba Kusehla kunomehluko nelijo. Ukuqupha angitsho kukulokha nawuthola ukuthi uyabereka kokuthi umuntu lo alaliseke nanokuthi angagangeki. Angazi baba Kusehla uyangizwa. Ngamanye amagama utsho ukuthi ungakhona ukuthi ufinyelele kuye namtjana ungakhona ukuthi wenze iziga ngaye nasekalele. Ungakhoni kokuthi ugange ngaye wenza ngaye iziga mkhulu. Wow. Ngizwa lapho umnguni uyangifaka uthi batsho yena nafana semngcwabeni uthi ningayi ndawo nenzeni nikhambe nihlola ngoba ukufa khona kuhlala kukhona. Manje uyangirara nakangifaka ngoba into le hayi ikhulunywe nguye yedwa. So ubuze bonyana yindlela erehe leyo yokuthi batshela abantu ukuthi ningayi ndawo hayi balahlekiswa namtjana yindlela erehe na. Mkhulu vane ngibone ukuthi bakhambe bakana la bakhambe babalahlekisa khona ngoba akusiyo indlela erehe mkhulu. Ngoba omunye uthola ukuthi uthi ningayi ndawo njalo uthola ukuthi uyalazi iqiniso le ndawo. Ne uyezwa akasise TV. Mkhulu ekutheni ngawukwenza umzekelo kokuthi ekutheni thola ukuthi kwesinye isikhathi la emindenini thola kuba nomunye abe umuntu ukuthi ngiyazithawupha athi ningawari ngizombeka umuntu lo ngizokwenza yonke into. Lapha ekutheni ningawari ngizokwenza yonke into lapha ulahla umkhondo kokuthi ningaboni kokuthi nguye onicedako lo. Ngoba into zabe zinabazenzileko zikhamba ziba nesikhathi ezibekela sona kokuthi nje ngifuna lo. Uqale kanengi umuntu wavela wafika njengokuthi nivelelwe ingozi kokuthi ngiyaziphapha ngizomngcwaba umuntu lo. Suka kunokukhulu akwaziko lapha ngemva kwakhe uyanilalisa ukuthi ningaqalisisi ningavusa amehlo nithi hey awu umuntu lo man usenzele kuhle khulu beregile. Kanti uyazi yena ukuthi kukulapha athola khona amandla ukuthi aphakame ukudlula. Mahlangu sizokubhalelwa kuhelebha ngonobangela ukuthi abantu bayokuba nengcondo yokuthi kunento esivalako namtjana kunehlazo esilinga ukulifihla entweni esizenzileko ngekulumo ilethako le. Awa mkhulu ngeke nibhalele kuhelebha. Nizokhona ukuhelebha mkhulu. Kukhona kokuthi sibone kokuthi lo uyahelebha ngokusemandleni kaNkulunkulu kokuthi ukhipha esikhwameni sakhe lokhu okuncane anako. Mara kukhona ukuhelebha ngokudluleleko kokuthi ngiyanilalisa ukuthi ningangiboni ngingimahlangu ukuthi phela ngimi emndenini naphela onande enza isitshebo ngani. Akhe sibeke bunje sike Mahlangu desukum ngithi ngendlela oyiletha ngayo le ihelebho lizakuhamba liyafuka namtjana liphunguka ngonobangela wokuthi sesengisaba. Akhe ngithi mhlambe emndenini wakwamnguni ngimi one 10 rand bonke banama-5 wobo into efana nalezo. Mina njengomuntu onayo i-10 rand ngokubona ukuthi mhlambe emndenini wakwamnguni othile bayabhalelwa kuphetha okuthile ngoba mina i-10 rand nginayo ngingahelebha ukusuka phasi bengiyokufika ekugcineni. Uyabona ukuthi ene ngihelebha ngehliziyo evulekileko kaNkulunkulu njengoba usitsho kodwana ngoba sengiletha yonke into ngithatha kwamasosayidi ami intendre zami yonke lento kutsho ukuthi umngcwabo lo wenziwa ngimi from ukuyokuphela ekugcineni Mahlangu. Abantu ngeke babe nengcondo yokuthi kuza njani ambulunge ngekulumo ilethako lo. Angeke babe nengqondo yokuthi kuza njani umbulunge ngekulumo ilethako lo iye kuza njani ukuthi umnguni ahelebhe from
to Z. From A up to Z. Yes. Okay. Mkhulu kunenye into engibawa ukuthi ngithathe ngiklethe kiyo emkhanyweni mkhulu. Kukhona into yokuthi uyahelebha ngokusemandleni ngalokho okuncane nakho. Kukhona into yokuthi mkhulu njalo kokuthi wena ehelebheni kwakho uba nokuthize okuzuzako lapho. Ngazi uyangizwa na? Ngoba kunabantu mkhulu ne kokuthi umuntu each and every nakuvela isigameko yena uvela ngaphambili. Nguye ukuthi mina la hayi ningawari ngizokwenza up to 3. So into enjalo mkhulu into ziyenzeka and sihleze sisibona. Okay Mahlangu. No, ngiyathokoza Mahlangu angibambe umlomo net lapho. Siragele phambili ngesihloko sethu ukuqupha umufi. Nakuke Mahlangu umuntu udlulile ephasini. Uveze ukuthi omunye nomunye umuntu nakadlula ephasini angokuqhutshwa so that kungavela mhlambe ababulali bakhe into efana nalezo. Am I right? You right. Umuntu ugula uphethwe ngokuthile okumphetheko uyadlula ephasini naye loyo muntu loyo kufuze adlule kuleyo process oyilethayo. Umuntu mkhulu angithi ngaphambi kokuthi nimchuphe mkhulu niyaphuma nokufundisisa ukuthi umuntu lo ngabe imbangela yini, imbangela ikuphi. Ukusuka lapho kukulapho ozokuthatha khona i-steps emva kokuthi nihonile ukuyokucala ukuthi imbangela isukaphi ngoba akusikuthi konke ekucupheni kwakho ucuphela kokuthi kube nomuntu olimalayo. Kosa uqale imbangela yokukhamba kwakhe umuntu lo ukuthi umuntu lo ukhanjiswe yini. Nangabe ukhanjiswe ngokuthi ngekaNkulunkulu siyomqhupha semqhuphele ukuthi alaliseke angagangeleki ngoba kukhona abantu abaganga ngabantu abaleleko mkhulu. So ngamanye amagama uveza ukuthi qobe kukhamba komuntu kufuze nikhambe niyokuhlola bonyana ukhanjiswe yini. Kufuze nikhambe niyokuhlola bona ukhanjiswe yini? Iye. Umuntu yena mkhulu nakaleleko mkhulu kuyafunisiswa ngaye ukuthi ngabe imbangela. uMahlangu akangiphenduli umbuzo wami uthi qobe kukhamba komuntu kufuze nikhambe niyokuhlola ekutheni ukhanjiswe yini na. Iye nofana awa. Iye mkhulu kuyafuna ukuthi nikhambe niyokuhlola nikhona ukwazi imbangela ukuthi iyini. Ngoba iphathi esesiphila kilelo libudisanyana mkhulu. Nenge simbonile Mahlangu bonyana uthageka kangangani akhe sikhulumele ngamagulo into efana nalezo nalapho kubalulekile ekutheni siyokuhlola. Nange sesimbonile endabeni yokuthi ukuthageka kangangani sikhulumela ukuthi mhlambe ukugula kokuthi ukugula mhlambe kwa okugula okuthwenya wonke umuntu. Asibala ukugula Mahlangu umuntu lo ugule bewalala phasi kwenzekani kungaba mhlambe kugula kwabantu abaja ukho esikwaziko kungaba kugula kwama TB kungaba kugula kwayo yonke nje into esiyaziko eveleleko Mahlangu and then bekufinyelele chronic diseases njengoba udadewethu aveza lapha phasi bekufinyelele la kumhlula khona. Kuqakathekile bonyana sele sibonile ekutheni nangu ukhulile umma nangu ukhulile ubaba ugogo umkhulu into efana nalezo bekufike la thina siba abantu bomndeni sithi hey kwanganje uphumulile kade mhlambe athaga into efana nalezo nalapho kufuze sigijime siyokuhlola bonyana ukhanjiswe yini besazi nje ukuthi unokugula okunje nokunje na. Khona mkhulu ukuhamba komuntu akufani nalokho ke ngithi mhlambe ke ngithi ufuyile ngesibayeni ukuthi mhlambe ufelwe inkomo. Lokho kulula kakhulu ngoba lesasilwana mkhulu ukuhamba komuntu mkhulu kuyabalulekile ukuthi ngandlela zonke intele sitholisise ukuthi kwenzakalani mkhulu ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu sizokuthi umuntu uphethwe yi-TB bona ngokwelimo lamakhuwa wabona i-TB lapha thola ukuthi umuntu abantu akusiyo i-TB umuntu loya kunendlela alimele ngayo bona makhuwa nakayicala ayibona iyi-TB
mkhulu ke mawukwenza umzekelo kokuthi khona nokuthi uthola umuntu bathi umuntu lo unetshukela inyawo inkosi aliqondo amakhuwa wona isikhathini esinye abona itshukela mara umuntu lo uthola ukuthi umuntu lo uphathelwe yini uziphathele isifuna. Okay. Angazi ngiyazwakala mkhulu. Ngiyakuzwa Mahlangu. No, ngiyathokoza. Mina kangazi bonyana usesenombuzo. Awa ngireke mnguni. Ngireke. Bakwethu nengeni nemibuzo mayelana nakho konke lokho okukhulunywa ngubaba Mahlangu ningayihlola phasi and then if kukuthi ufuna ukubuza direct unga requesta ukhwele phezulu and then ubuze uMahlangu aphendule la aphendula khona engicabanga bonyana impendulo zemibuzo esiphetheko unayo namtjana unazo impendulo ezifana lezo yeke nawufuna ukubhala phasi nakhona ungenza njalo siphethe isihloko esithi ukuqupha umufi uveza indaba umkhuluma Hlasela yokuthi lokha nenge uhlongakalelwe ngekhaya kuqhakathekile ekutheni nakanjani yekhambe uyokuhlola bonyana lo muntu ukhanjiswe yini into efana nalezo uyoyikhipha ethengako uyikhiphele bona buba Mahlangu njengabalaphi bendabuko bakuhlolele ekutheni umuntu loyo ukhanjiswe yini and then bakwenzele lokhu akulethako okukuqupha umufi. And then Mahlangu sisalinde mhlambe imibuzo nenge izokuvela sele uqupha ke njalo nofana sele bafika bazokuhlola ufumaniseke ukuthi akusiso isifula ngiyo ichukela udlula njani ke ngendaba yini yokuqupha ufanisela uthini umndeni endabeni yokuqupha nangithola ukuthi ngiyo ichukela iye akusiso isifula njengoba na uveza wena mkhulu angithi la uthola ukuthi ngiyo ichukela leyo zizokhuluma ngithi inhlola zakho ukuthi umuntu lo into enje then bese lapho sidlula ngokuthi mkhulu nakuthola ukuthi ngiyo ichukela leyo uzose ubanikele lokho kokuncane kokuthi net alaliseke mkhulu ngamanye amagama inrawula zabo Mahlangu nechukela lezi yayiveza mkhulu indawo la zikhuluma yonke indaba azikho ezichiya ngaphandle nakuthi zindawula zeqiniso ngoba amalanga la nenkemezi sesibanengi. Ngiyakuzwa Mlungwa ungarakela phambili ngesihloko sokuqupha umufi Mahlangu nenge kukhona mhlambe okuphetheko solonkana imibuzo ingakaveli. Okay mkhulu. Mkhulu okunye endabeni le yokuqupha usekutheni abantu kanengi uthola ukuthi umuntu njengithi nangumuntu uyalokanje uyalimala ekulimaleni kwakhe umuntu lo yafunisiswa ukuthi mara umuntu lo ngabe ulimazwe into le isukaphi imvelaphi yokuthi ifinyelele ekutheni umuntu lo alimale uthola ukuthi omunye ulimala nje uthengelwe abantu laba abantu athengelwe bona ayisiba abantu ukuthi banekingana nethi bathengiwe ngemali ukuthi ikhambani nolimaza umuntu loyo laba bayaya bakhamba bayokwenza into ebathunywe yona ekuqupheni apha kubaluleke ngani kubaluleke ngokuthi fanele kutholakale ukuthi lo obathumele kulo ungubani. Okay ngiyazwakala lapha sikulalele Mahlangu fanele kutholakala ukuthi ungubani lo obathumele kulo ngoba esikhathini thina sicale ukuthi umuntu lo mhlawumbe ngithi ufike umzekelo mhlawumbe ngithi ulinyazwe babantu abalimaza abantu abo laba abantu abakwazi nokuthi ungubani wakuphi njani bayathengwa bayathumelwa ngemali ukuthi khambani kwenza so bayenza kuwe bayenza bazokwenza umbereko loyo bayakhamba uthola ukuthi lesikhathi isikhathi bathunyele ngimi uMahlangu mara mina ngiveli ngaphambili ngijamela ngemuva sekuthiwe kuvele sekwavela nje abantu kanti ngimi umuntu osusa yonke lento le manje ekucupheni lapha kubaluleke ngani kokuthi laba kucupha lapha mtekuvele noMahlangu lo ukuthi ubathumezele lo abantu mtekuvele nani
Mara Mahlangu, kunegama nali elisetshenziswako okuthiwa abantu bazinkabi. Inkabi zizinengi kangaka, abantu bakubulawa kangaka, usuthi ukhamba endleleni kuvele umodoro, ukunethe nje ngezulu lamabhuleti, bowukhambe phasini, kungazeka ukuthi kwenzekeni, abantu bakhambile bachinga le nale. Usho ukuthi bonke abantu abakhona ukuthi bathunyelwa ngubani? abakhona ukutsho ukuthi bathunyelwa Ukuthi ngubani. bathunyelwa ngubani? Angithi uyaveza wena ukuthi abantu bezile bangidumuza, and then ekuquphena kugcina kuvela ukuthi labantu abangidumuzileyo bangidumuze ngoba bathunyelwe, kodwana isisusa sendaba namtjana umnikazi wendaba nguwe njengomkhulumahlasela, angitsho. So now abantu sebabulawa kangaka badunyuzwa phasi phezulu Mahlangu, tot namhlanje soloko kwaziwa ukuthi ubani wadunyuzwa ngibani, ubani wadunyuzwa ngibani, kutsho ukuthi uquphoku labo abakwenzi. Uquphoku omkhulu bayakwenza, mara uquphoku akulingani, kuhamba kuyachiyana. Angithi kungakho nesikolweni kune-grade 1 kufika ku-grade 12. Ngokwauquphoku asilimuki ngakufana. Kuyenzeka kokuthi usukuma njalo uyasukuma kokuthi uyokufuna ukuquphelwa njalo, ufika kwa-wrong. Angithi mkhulu into engiyitshileko kokuthi iinkemu sibanengi. Yeah, no. Mahlangu, asithathe nakumbuzo obuya kuMasombuka. Uthi uMasombuka uquphoku akubangeli ukuthi umufi abuye azokuhlupha na? Akwande Makhosonika. Ngingayiphendula mkhulu. Iye. Uquphoku omkhulu akubangeli ukuthi umufi abuye azokuhlupha, ngoba umquphako angithi umufi uyatshelwa kokuthi khamba uyozilwela kilaba abakwenze into le, emva kokuthi uzilwele ubuye uzokulala la. Akwenzeli akazokudlulela ngale kwalokho omtshele khona. Iya nangendlela yokuthi umkhulumise njani, umtshele njani. Okay. Kuhluka kangangani Mahlangu mhlambe nangakhekhe ngibuze nokuloya? Kuhluka kangangani nokuloya? Uquphoku. Uquphoku kuyahluka nokuloya mkhulu, yazi kuhluka ngani? Kuhluka ngokuthi ngisuke ngimorosakalelwe, ngifuna ukwazi abamorosi bami. Kuyahluka nokuloya. Ukuloya kulokho uthatha umuthi ngehloso yokuthi kubani lo uyangisilinga jama ngimuthi, sekukuloya lokho. Okay. Laba kufana nokuthi bathomile benza isigameko, ekwenzeni isigameko nami ngithi angenziwa so, jama nami ngenze kokuthi abenze lokho bamlandele. Akusesekuloya lokho, sekukuziphindisela. We are retaliate. Mnaka ngikubona uvule imic. Ake ngibuze mkhulu lapha. Hayi ngizwe kuthiwa lala uphumule, lale ngokuthula. uMahlangu uyajika ukuthi na uquphako uyamtshela ukuthi khamba uyakhamba uyozilwela kana akaphumuli yena na iyangirara-ke nayifika lapho uthi uMahlangu uthi na umtshela ukuthi khamba uyozilwela sho ukuthi usengakalali-ke lapho sekaberegiswa nguwe treh wena ongomndeni maye iyangibetha lapho ngoba hayi kuthiwe bathi lala uphumule maye nasele ubuyela wena umthuma treh shuthi akasalali musumbuluni. Mkhulu ngiba ukuphendula kileyo. Umuntu lo uyalala mkhulu, yazi waye ngithi uyalala. Angithi na umquphako lapho uyamtshela ukuthi khamba uyozilwela ubenze laba abakwenze into le. Na uqeda ukuzilwela ubuye uzokulala la. Uyaphumula, uzokuphumula nethi mhlazana aqeda ukwenza nombereko athunywe wona. Akazi mkhulu uyangizwa. Akhe ngithi mhlambe itask le ohayi umnikela yona le ukuthi khamba uzilwela ingathatha iminyaka emingaka ekuzilweleni napho mhlambe or imveke engaki?
Awa isimnyaka mkhulu ubulada bokulinda mkhulu kuba yi3 months. No, ngiyathokoza. Ngamanye amagama esikhathini esiningi siyezwa uqinisile ubusehla nakaveza indaba yokuthi iningi liyatsho lithi rest in peace uyaveza wena Mahlangu ukuthi abanye bayatsho ukuthi khamba uyozilwela. Yes bayezwakala siyabezwa fanele sibezwe nalapho kunye sikhambele khona into efana lezo. Kodwa na beyidlule mhlambe i3 months kungakenzeki lutho kuthi ukuthi umuntu loyo kusuke azikhambele. Usuke azikhambele? Iye. Nakudlula i3 months kungakenzeki lutho. Usuke azikhambele sinjani mkhulu? Umuntu lo ukhambile Mahlangu uyakhumbula ubhubhile. And then niyamtshela bonyana abenzi balesi senzo mhlambe khamba uyozilwela 1 2 3 and then uveza indaba yokuthi within 3 months ama results azokuvela namtjana azokubonakala. So now sele kungaveli litho kusho ukuthi umuntu lo uzikhambela. Sele kungaveli litho akutsho bonyana umuntu lo uzikhambele. Kuyinto engingathi ke ngizama ukuyiveza kancane ukuthi ngokwamaklasi akulingana kuno grade 1 kuno grade 12. Esinye isikhathi khona ukusukuma kokuthi ngiyasukuma ngoba ngonakalelwe thola ukuthi usukuma nje usukumela endaweni errong. Ake ngikubambe Mahlangu. Ubusehla uthe what is the waiting period? Wamphendula wathi wena i-waiting period akusuwo unyaka mnengikhulu. Azange uyiveze yamaklasi kulokhu komnyaka. Ngoba ubusehla uthe mhlambe ulinda umnyaka emunye isikhathi esingangani wathi umnyaka mnengi. It's only 3 months. Ubulada is 3 months. So uthi ukuthi konke la kungenzeki khona litho abantu ababachinga endaweni engasiyo na bachinga kuma scammer number 1 number 2 bachinga endaweni engasizo ebantwini engasibo abayaziko into le bonke labantu mhlambe esike sezwa la kuthiwa khona uzilwele into efana nalezo kodwa after leyo 3 months kungenzeki litho ukuthi bonke labantu bachinga endaweni engasizo ndungwa. Esikhathini babunguni kuyenzeka thola ukuthi bathi uzilwele njalo bathi ngomlomo kuphela ayikho into ebayenzileko. Lokho khona siqale. Ngiyathokoza ama gifts man ngiyathokoza ragela phambili ngiyathokoza asenze njengomma njengoba senza right. Mahlangu ngiyakuyizwa kilokho kutsho ukhumbule bonyana ingasi isiyabuswa kuphela ebhujelwako. Akusikosini kuphela ebhujelwako akusiramkheletswana ipitori kodwana umhlaba wonke lo uyabhujelwa. Umhlaba wonke. So bonke labantu kungenzeka bathi uzilwele batsho ngomlomo kuphela abenzi litho na bonke ngoba naku i3 months yadlula kungakenzeki litho. Iningi labo mkhulu abanye bakhona uthola ukuthi batsho ngomlomo kuphela umuntu athi hayi uzazilwela. Ngiyakuvumela Mahlangu wangali ngisho ukuthi bonke labantu umhlaba jikelele laba bathi uzilwele siyazi sinamaTsonga sinamavenda sinamandebele sinamaXhosa sinamapedi sinabesuthu sinamaTswana sinayo yonke imihlobo le Mahlangu. Bonke nje abantu labo bakutsho ngomlomo nasele inengi lingabonakali kwenzeka anything in 3 months time na. Umhlaba yona mbabungu ngendlela otshonga khona ukuthi sinamaTsonga sinani kunento engiba ukuyiveza endabeni yesihlahla. Indaba yesihlahla mkhulu icounter ngani icounter ngokuthi ihlanganiswe ngubani uhlanganise njani okomhlobo hawa mkhulu account. No. Ngokwemhlobo Mahlangu sengiveza ukuthi siba nengangangane ephasini. Desukomi ngikulethela ngendaba yokuthi akusise abuswa kuphela mhlambe ebhujelwako.
mhlambe uMahlangu laba abaziko abantu abakhe eduze naye bayatsho ukuthi uzilwele kodwa nabakutsho ngomlomo. But engikulethela khona ukuthi kwaMnguni siyatsho sithi uzilwele mhlambe singakutsho ngomlomo kuphela sikutsho nangalokho kufuze kwenziwe kodwa nayiphele i3 months ingakabonakala ama results. Ngisho ukuthi bonke nje labantu ekuchingwa kibo, remember akuchingwa emntwini munye ekutheni ayokuqupha, kuchingwa kuMahlangu, kuchingwa kuloya, kuchingwa kuloya kodwana ama results angaveli in that 3 months time or that 3 months period. Bonke nje bayafana na. Sikuthi bonke bayafana kuya nangendlela mkhulu kokuthi lapho ekucuphe nakho loyo muntu oyenzileke into leyo into yakhe uyithiye njani ngoba kukhona ukuthiya kokuthi uthiye mana bathola ukuthi into yakho lokuthi ibambe ithathela kude kukhona kokuthi uyathiya into yakho ithathele msinya ibambe msinya. So ngamanye amagama Mahlangu ayinayo i-time frame ngisesembuzweni kaBusehla la athi sikhathi esingangani uthe wena kumele kungadluli 3 months. Kusho ukuthi uBusehla nakathi singalinda isikhathi esingangani kusho ukuthi ayinayo i-time frame kuya ngokuthi ithathela kuphi. I-time frame inayo iya ngokuthi wena mnikazi yakho into uyithiya njani ngoba asithiyi kokufana asibereki kokufana asikafundisi kokufana. Busehla kwanga siyabonana kodwa sizwane isinova kuMahlangu mhlambe nangakhe khounabe akhe ngibuye ngithi mina haye ngizwe kuthiwa kungakadabuka inyongo esikhathini esiningi akuveli imphumela manje uMahlangu uyayikracha le haye ngizwe la ngazi ukuthi mhlambe haye ngibizwa aba haye mhlambe sebazikhulumela bazicocela or benzani fana ngizwe ukuthi kungakadabuka inyongo ngaphasa pha anginanto eyenzeka mhlambe angazi lapho mina uMahlangu akhangicacisele kileyo ukuthi nangakadabuka inyongo into ayenzeki namtjana izokwenzeka kuya ngokuthi wena uzithethe uphethe ze higher grade laba ukuthi baphethe ze standard grade angazi akungicacisele lapho Mahlangu. Baba Busehla endabeni yenyongo ngithanda ukuba ngathi ngiba nokuyiyala kancane ngoba la endabeni yenyongo Baba Busehla uba songakabhamuka inyongo akwenzeki next hour ayikho le endabeni yenyongo mkhulu into le iya ngokuthi lapha ekucupheni kwakho lapha uvuke ngayiphi indlela ngoba mina ngendlela mina engazi ngayo kunendlela engazayazi ngayo engalokanje engalindi ukudabuka kwenyongo leyo kuyindlela yokucupha mara ucuphe ngokwendlela yokuthi uberegise ikuku kuba nesika lapha emntwini loya ekosa ukuthi senzeke engeke ngasikhuluma la ku live. Yes ngekukuleya ngoba ikukuleya kufanele ithathwe iberekwe ngendlela yakhona then iyathathwa ekuthathweni kwayikukuleya iyokulahlela ngemlanjeni esizibeni ichiwe lapho kukhanje ukulila kwekukuleya kuba nomuntu okhambako ukulila kwekukuleya kuba nomuntu okhambako tot bebaphelela abantu bakhona. Alright, asenze Mahlangu uMahlangu musi usebenza ngabantu and then ekusebenzeni ngabantu engicabanga bonyana ama customer kuyinto uMahlangu ayidingako leyo ekuzokhonakala nekutheni abeke uburotho phezulu kwetafula. Am I correct? uMahlangu uyaqupha yena Ukuqupha mkhulu ngiyaqupha and then mhlambe nakwenzekileko nginabantu engibaziko abasondeleneko nami mhlambe umuntu udunyuzwe kabuhlungwana umndeni akhona ngingawuthumela kuMahlangu ekutheni azoba helebha ekuqupheni umuntu ofana naloyo. Iye mkhulu njalo. And then in 3 months time singakwazi ukubona ama results kilaba abenzi besenzo. Iye Mahlangu uzwakele Mahlangu. This is Zanongo podcast baba kwethu ungafeli ngaphakathi asikhulume uMahlangu ukhuluma ngokuqupha komufi. Mndungwa naku ngiyaphuma ekhaya ngiphuma ekhaya ngichinga ngedrobheni mhlambe namtjana ngichinga la ngichinga khona
ngibhaba sele ngibhaba ngithola an emergency call ukuthi kufuze ngize endabeni efana naleyo namtshana endaweni efana naleyo, and then ngithatha umodoro wami ngichinga khona. Umodoro engiwuthathako lo awusi road worthy, awusisendleleni. Ngiyagijima ngichinga khona ngigijima ngebelo eliphezulu mhlawumbe into efana nalezo. Nakufuze ngibrike umodoro uphikisa amabriki, and then ngiphaphalaze ngingene ngevalini mhlawumbe into efana nalezo bengigoduke ephasini. Ngiyacutshwa nalapho kunesenzo somuntu kilokho ubudedengu bube nami. Mkhulu angithi izokuya nangokuthi wena lapha emodorweni lapha emva kokuthi ulo kanje ugudlukile njaya nakuthi basukumile kuyokosa ukuthi kubonakale ukuthi sisenzo somuntu or kuyinto kaNkulunkulu na. Awunamabriki umodoro lo Mahlangu, awubriki. Awunamabriki, awubriki. Yeah, awubriki. I was taking chances. So ekuthatheni kwami ama-chance ngiyayazi indlela le, kodwana nakukungikostile ukuthi ngibrike emergency so, but ngonobangela ukuthi awubriki iyadlula yaya ngevalini. Sisenzo mhlambe ini vele ngiyayazi ayibriki. Mkhulu angithi kuyokulokanja lapho mkhulu, kuyokudependa kokuthi emva kokuthi uphangale lokho akunasandla sefene lapho na, ngoba kunokwenzeka mkhulu kokuthi ayibriki njalo. Ngiyavuma mkhulu, ayibriki. Ekungabrikini kwayo lapha uyokuthola ukuthi kesinye isikhathi bekuvele kunomukhwa nekuthi ngoba sibabantu asihlogomeli and asikholelwa entweni efanako. Angazi mkhulu yangizona. Ngikulalela Mahlangu rakho. Asikholeli entweni efanako. Uthola kesinye isikhathi into leya, kesinye isikhathi uthola ukuthi akusiyinto yokuthi yinto iyazenzakalela, kuyinto iyenziwe ngabomu kokuthi mude ungabi nomdlandla wokuthi ulungise ama-Afrika akho la kuze into le igcina yenza liphutshela kuphi engozini. Ngiyakuzwa Mahlangu. Ya, ungarakela phambili bosakhuluma Mahlangu. Iye, ingendlela le engibeka ngakhona mkhulu esikhathini sanje siphila kesinye isikhathi esenzima mkhulu. Ama-IT la aya ngokwanda kunokuthi anciphe. Ayanda ama-IT wangebusuku la. Okay. Ayanda ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ulimalela into yakho. Uyezwakala. Plastic le uyayifela. Uyezwakala Mahlangu. Uyezwakala. Kunombuzo ovelako kuMakhosi uSesOnika uthi mkhulu bewazi ukuthi idlozi liyathengwa na? Idlozi gogo iye bengazi ukuthi liyathengwa. Bayalithenga. Nangakhe ngibuze mhlambe lithengwa sinjani? For knowledge sake. Bayalithenga mkhulu ngendlela yokuthi umuntu alithenge. Mhlawumbe ke ngithi sonke mhlawumbe ke ngithi ngenza umzekelo ukuthi siphahla ecegwini eli1 sonke. Umuntu aye lapha afike lapha abe nento aya nayo lapha ukuthi afike athenge idlozi la ukuthi idlozi la linake yena yedwa. Laba abanye labakhulumako lingabezwa nokuthi bathini. Uthole kuba ngezakhe izinto ezikhambako ezihle, lapha kwabanye kuba mnyama. Lithengwa umuntu womndeni Mahlangu ngamanye amagama, or any person outside of the family? Emndenini bayaba khona mkhulu ababa nokukhohlakala obunjalo ukuthi idlozela umde liphe mina ngedwa. Kube nendlela yokuthi abe nomgango awenzako ukuthi liberegele yena kuphela, laba abanye lingababeregeli. Kuhle sorry, kuhle kunetshotsho. Ngazi itshotsho ukuthi original bara lona bayakhona ukuthi balithenge, umuntu alithenge ukuthi liqalane naye yedwa. No, ukuthenga kubribe Mahlangu
kusho khona ukuthi kunejojo nakhona emadlozini. Ngiyathokoza gogo Onika, ngiyathokoza. Bakwethu angazi bonyana kunombuzo engingakawufaki lapha sikhuluma ngomuntu dadewethu ithi okay. Frank wamgogo wabaphathiswa umuka bathi bayaqupha kanti babeka ilitshwa. Okay, I think uNokthula la. Let me just go up Mahlangu ngicheke ukuthi uNokthula bekathini ngemva kwalokho mhlambe siyisonge. Ziyabuya mina umama walala khange avuke. Bekhabo bathi uthetshuliwe, abanye bathi uthethwe lidlozi. Mhlambe walala sinjani ebusuku alala and then ekseni nakufuze avuke azange avuke dadwethu. Nange mhlambe ungahona ukukhwela phezulu quickly just nje sibe nawe some brief ngingakuthokozela so that ungathi ukubuza ubaba Mahlangu aphendule right here and then. Mahlangu kodwana mhlambe ngisa okay nangu dadwethu ngimbizile uyakhwela Mahlangu. Uthi mina umama walala khange avuke bekhabo bathi uthetshuliwe abanye bathi uthethwe lidlozi. Mhlambe nangakekho uyiclarify sesiwami ukuthi what do you mean by that? Ngiyakulochisa ngiyakwamukela ehlelweni Izama podcast. Ungafeli ngaphakathi asikhuluma. Ngiyanilotshisa nonke ngaphakathi thembe ukuthi nihlwile khwela phezu kwayo baba uMnguni. Mina wami umama walala ebusuku njenganje kusebusuku siyalala akhange avuke ekuseni. Bese bekhabo bathi uthetshuliwe. Ubaba nakasikima ayakabanye ngoba ekhabo umama mzinyanga. Nakasikima ubaba ayokuhlola ngaphandle bathi uthethwe lidlozi ngoba umama mbekalibalekele idlozi lathoma umthwenya bathi asemncane. Thina ke zange sikhone nokucupha ke bekhabo bamcupha mara hawa akunanto yenzekileko ni. Mahlangu Baba Mnguni. udade uyamuzwa? Ngiyamuzwa mara ngimzwele phakathi. Mhlambe yakhathanyana. Okay. Uthi udade umamakhe ombelethako walala ebusuku njengombana siyokulala nakuphela ilife le and then sele alele kenge avuke ekseni engakavukini kwakhe bese ahlongakele and then kwathiwa uthethwe lidlozi kwathiwa uthetshuliwe kodwana bekhabo bathi uthethwe lidlozi kokulidlozi ebekade alibalekela asasemncane kufike isikhathi ke ngamanye amagama njenganje sokuthi liyamthatha and then bakwenza lokho kokuqupha kodwana kenge kwenzeka litho since bakwenza. Mkhulu angithi nakuthi vele yena ugogo uthethwe lidlozi ngokwedlozi. Nangabe ukuthi uthethwe ngokwedlozi uzoba nenkinga lokho nabacuphako. Ecupheni kwabo lapha yokuhamba idlozela lenzeni likatangele imithi leya. Ngenxa yokuthi lithi umuntu lo akangilaleli. Akafuna ukwenza lokho engimlayela khona. Into mkhulu lokho nayinedlozi ngaphakathi noma ungaphatha umuthi okukhala kangangani ngeke ubereke. Nakuthi umuntu lo ubethwa yini ubethwa lidlozi. Okay. Ukuthi ukuthi ngamanye amagama kuliqiniso ekutheni uthethwe lidlozi since kungakabonakala ama results wokuqupha lokhu kwabo. Lidlozi mkhulu nakuthola ukuthi vele bekavele alibalekela ukuthi alenzele izinto zakhona. Kufana nokuthi mkhulu ngiba ukwenza umzekelo ukuthi ke ngithi unenkomo ufuyile. Na unenkomo ufuyile kunenkolodo la zabantu abadala ukose uzihlabele ukuthi uzivale amagebho wakhona lokho uyajika wena awenzi. Benze isiga sokuthi zilahleke inkomezi kube nabantu beze bazozeba. Ubize umuntu abereke kungenzeka next. Kungilo idlozela lithi ngifuna ukumkhomba ukuthi ngibona amandla la. Ubize umuntu athi uyabereka kungenzeka next libulala inhlahleza kungenzeka next.
inkomo zisolo zayawo. Uzwakele. Mawuphendulekile? Sithokoze baba Mnguni ngiphendulekile. Ngiyathokoza dadwethu. Mahlangu usesendabeni yokuthathwa lidlozi. Kube nenkulumo ezwakalako endleleni namtjana ke ngizestradeni ekutheni umuntu akhe ngithi nginikele ngami mhlambe isibonelo sokuthi ngikhamba ngichinga ngeklinika nangifika khona bayangitshela ukuthi ngiphethwe yini okungiphethe lokhu kungifuna bonyana ngiginye ngiphethwe bulwelwe mhlambe akhe ngithi be-HIV obungifuna ukuthi ngidle amapeli wakhona so that ngingarecover ngibe sharp ngibe right. But then ngiba ku denial mina ngikhamba ngizanga umndungwa ungitshela ukuthi mhlambe nginedlozi kufuze ngiyokuthwasa into efana nalezo well bengigule bengikhambe and so forth noma sengithwasile siyadlula lapho and then kube nalo umuntu okuthiwa kufuze ayokuthwasa kusho ukuthi lo muntu nanoma angenzani angachinga kuphi achinge kuphi kuthiwe angeke adlula ephasini angakadlulisi indaba leyo ukuthi amadlozi amfunela lapha ake ngithi mhlamba gijima amatende wonke enzeni kodwana bathi ngeke akhambe nofana adlula ephasini angakadlulisi lokhu abizelwa lidlozi ngikho and so forth. Kodwana ke ngiraro ngilena uthi uthethwe lidlozi we-S belimfuna asesemncane ukuthi azokuphethela into zawo amadlozi now sekufinyelela la ekutheni bayamthatha ke amadlozi layo amsala akhona wona and then sidlula njani kule nkulumo yokuthi angeke wadlula ephasini ungakaliphetheli nenge likufuna Mkhulu lokana likufunako yokuthi angeke wadlula ephasini ungakaliphetheli litoma likulokani likubethe likstrap nalibona ukuthi loko awuphumeleli ukwenza lento lekutshela khona liyakuthatha liyakuthatha uthuze ngakilo. Dadwethu ke wabetheka ngaphambilini mhlambe abetheke ngandlela thizeni Mama ubetheke kukhulu baba Mnguni. Betheke kukhulu imthagisile vele into le and kumuntu ukuthi nakatshelwako uthoma lalela umakhe eqala umakhe akakholelwe endweni zabaphasi ke yena. Umakhe wenza isiga sokuthi akhambe ayokulwa nabaphasi. Ayokuthethisa amadlozi ukuthi ahlukane nomntwanakhe. Umntwanakhe lo bamlisi balisa ukumfaka into angazwani nazo yena. Why bangakhetha omunye umuntu? Mama uhlage khulu baba Mnguni ugulile la sesithi upholile khona. Sesimbuka vele ukuthi hawo mama ubuyile ngewethu nje. Hawo mama walalela futhi. Yeah, no, we're very sorry about that. And then uMahlangu uyibeka ngendlela oyiletha ngayo nawe ekutheni nangambala wabethekanyana yena ekuphileni kwakhe. Mahlangu nangakhe ngibuze mhlambe also for interest kasesi ekutheni kuyenzeka njengombana umma sekakhambile limthethe idlozi ngendlela kuvela ngayo lidlulele ekutheni njenganje selifuna udade selifuna ukuthi lokho ebekufuze kuphethwe ngumma obhalelweko lo kudlulele emntwaneni wakhe mhlambe ngaba ngidade ngaba ngumfuwo wabo into efana naleso. Kuyenzeka mkhulu kuyoba nomunye into lezo kukhamba yokuconda kuye yokuthwenya yena. Okay. Ngombana ugogo ebekade ayibalekela. Okuletha ukuthi dadwethu nenge mhlambe kungakhekhe kufike leso sikhathi kufuze nihloniphe leso sibawo salo idlozi nikuphethe lokho elizobe likufuna ngakini ngabanye amagama. Injalo baba Mnguni mina ngoba ngimuntu ke nokukholelwa kwabaphasi vele ngiyakholelwa nokuthi bakhona and bayalalelwa nabakhuluma. Ngiyathokoza. Ekhunye la endabeni lekagogo la ngibona
ugogo ngokuthi ayokuphahla ayobatshela ukuthi bahlukane nomntwana wakhe kukula abakwatise khona khulu amadlozi la ngoba siba abantu sibeletha sifumbethe yena sikafumbathi okufanako sifumbethe ngokuhlukahlukana no into ophiwe yona angeke wayibalekela injalo ekugcineni kwelanga kuyokugcina lona idlozi injalo Mahlangu uzwakele ngiyakuthokoza msokethu nangakhe mhlambe unikele amezwi wokuyisonga Mahlangu nokuyelelisa amezwi engizokusonga ngawo namhlanje bengithi ebantwini bekhethu ngiba ukuthi sizicheje sizihlogomele sibe nendlela yokuthi silwisana njani nenkinga esihlangabezana nazo sibe nendlela yokuthi sihloniphe empilweni and sihloniphe namadlozi amadlozi akhona ayaphila kakhulukazi siyaphila ngawo sibabantu siphila angitsho ukuthi umuntu angabhiliveli kuNkulunkulu asibhiliveleni kuNkulunkulu sibuye sibhiliveleni nemadlozini ngoba amadlozi akhona ayaphila ngoba thana amadlozi akaphili ngasingekho la sikhona uzwakele Mahlangu sikuthokozile mkhulu Mahlasela ngiyambona ugogo Onika beloko afakaza lana ngithi ngicala isithombe kungugogo owakhe wamthumela kimapha wasaba waba nevalo ukuzokuhlalisana nami sixoxe waba umuntu onamahloni gogo ngisaza kudosa ithuba lakho lizokufika ngithokozile nakuwe gogo imfakela okhambe wabanayo ngiyakuthokoza kwamambala Mlungwa sithokozile sehla mhlambe amezwi wakho okulayelisa ukuyisonga ngiyathokoza Mnguni ngithokoze nabaphasi lapha abangakhona ukungena mhlambe thokoze nomkhulu Mahlasela ngithi ngiyathokoza iclarity nokubekezela nempendulo ngendlela oziletha ngayo ngiyathokoza ungalahla nangomusho siyathokoza dadwethu mhlambe amezwi wakho okulayelisa nokuyelelisa sesisonga mina ngithi nawumuntu uyazikhethela ukuthi ukholelwa entweni ekuberegelako mina nginguNokuthula idlozi mina liyangiberegela ende nalaba abathi uzimu ini angibagciyeki ni ngoba mina idlozi ngilithatha njengengilozi le engekho eBhayibhelini abo Adam nabo Eva madlozi wamaKristu mina lami idlozi ngumamami nalaba abanye ngingabaziko ngoba ngikhuluma nabo bese ngibelieve ukuthi bona bazothatha umlayezo bayowufikisa kuNkulunkulu ngiyathokoza uzwakele siyathokoza dadwethu Mlungwa mhlambe ufumaneka sinjani nenge kunabantu abadinga uhelebho lakho ngokwesintu into efana nalezo ufumaneka sinjani nangakekho usithulele leyo mniningwane mkhulu mina ngiyatholakala la ku-Facebook ngithanda ukuhle Mahlangu then la ku-WhatsApp ngikhona then inomboro zami i-079 378 9080 akuzibuyelele Mahlangu 079 yes 378 9080 80 bakwethu engithemba bonyana nizifunyane inomboro nanzo begodu ngizihlolile phasi nenge udinga ama services kababu uMahlangu umkhulu Mahlasela kungaba ngengikuphi okhunye nokhunye bakwethu umuntu umlaphi wendabuko and then azokwazi ukuhelebha ngithokoza kwamambala ithuba esibe nalo sisoke bakwethu bekwafika lesi sikhathi la siyisonga khona ngithokoza kwamambala nonke enibe khona na clicka na tapa iscreen ukulike nama gifts ngithokozile kini nonke eni siphe ama gifts akungapheleli laba kwethu sirageni siye phambili kuzokufinyelela la siba nabo
ngestudio sihlala phasi laba bantu and then questions abe live umqale nje umuntu wakhona kodwa na lokho kuzokukhuliswa kuphana ama gifts so that ipage lethu lande namtjana lidlondlobale lichinge phezulu nginithokoza kwamambala ngithande amezwi okubana nenge okukholelwa kikho kukuphilisa mntwana ekhaya yukakarele lapho ungachita nakungimi yena ngiyathokoza bakwethu ngumandla ngokwanguni sibongo ngontshebe.com ngokwaziwa. This is Sizanonke podcast sithi ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Ngithokozile bakwethu.